kani ngalakren bun sini long kum u riorong ba lani unong mikmat jong ka bin riu ba jong ka jalahi ba ko we ke ka jing tmu ko bidan api ningkong ban mi sya kani ka lumpung ti kilabunan ki daw ki babun yenga hi simet na boy hakani ka sign perthai nagbenta ban trade nagbenta ka steady brokoi am tanam ta jebin yo ni nam ta ka jalahi brokoi ban kintiu ya ka lawai jong ka state kibu ro ba ngi de bandan ka ta ka jing angnut ban ka jing kwa de de nam ta apek ba hakani ka parti karan ka lawai nagbenta bagin trade klaim dan kanon nak jingkwa nam ta di simet indre nam ta ban kintiu yak lawe jongki kamtam ki beduk pasogi ngapai bakani ka parti ka dan ta mensi ngamong re baki wi kimdan ngamong ne ta indre hakani ka parti naso bodan ka jing angnut jing trang jong ka sengi berko wi baki dan ka mensim menteri nam ta beduk bosok kamdan kanono ka jing sngo mong la ne ka jing sngo si ba pinya lamnya klat no ba ka seng congress kadon ka jing sngo si ne kidon kanono ka jing sngo dom ka jing isi ne kalong kum no ka feeling yung pi mentan hanga hinga bondong rungam ngomdom hiru isi rungam isi Henry kumang ngalajak kren hakini ki tayo baladep ka jing dia ka seng kandan kata pimlaban pindu ni ong no bala im ka seng de ki pau snem ya kata ni mlaban pindu ber isi tengah isi Henry belenga mi pade om do jing isi kidan ki bakili nga o po pimi na marka ni ka leng kala jan ngam ngong iki ong leng juga seng kongres lanu ka ngam lese kinum laban kit upai ba syakata narung kau syaka mo dunia ubah Henry keling ti kanum ngam bat ngangami namar ma iba ka parti AITC All India Tribunal Congress kadan katakal leadership ban yalamingi syaka thong ka ba kham sajrong di hangta ku kirorong ba ngi elek satang ngi kwa wala dagi kiyo sijrong ngi kiyo haki liang bubun ke jimen toy kan toy chaki pun balang kata kadi jing kwa jung simet inde nga simet kan le kumu parti kumu state president jong ka parti ko ngi song tho hi bat ban ngin chuya azum lani mun chuya modor kam dei along factual Sagaro Hills ka AITC ka more or less ka don ka jing pediang jing ka acceptability factor nalor kata Dr. Mukul Sangma kum u lidar nakati ka than u don la ka jong ka following ti ban so thi ang thi kanum da simport palat ni kanum palat aba phai wat cha khasi jan cha hills te ki bon ki ding pong kyang ki banwan halenti jong ka jing yalam jong pi ka seng ka ba nang thamai bat pidon ru tang khanar nai ban prepare nam taka general assembly elections te phishim kum noi kini ki challenges but kai ko phishim kum president ba pin spearhead ki priority pila bo lupane pin nangya ni ilaya ningkonge hakini kakam ba bin soto ye ki pai ba kamdi kakam ka baso But Henry haga jogo porru. Habang ayat sining syurum. Akili ni ki riau dan burom rirong ba. Wat ki kinong tabut ki badang kenaru. Sini ki ong ngiti sini ti punsing ipe yu brio. To. Kata ka di ko ka linti, ko ka jubaba ki ai. Henry la fijit brio ru pideon petkin. Bakani ka parti ko long ka parti bokum no. Adin ti hadin bagi lapin laban pen soto yeki ngangai tsem ba kin but
Yakni parti nomor ke parti ke belong sekular te. Badaya kirit pain. Batray nam ta kirit pain te. Katahi mengikwa bakongsan Ti beriu kinsa ki pai ba kinsa. Sotui. Dia ka karar benai tang karar benai lai benai ka melele. Upai ba unang berbicara. Mar mentali gidan gini ki platforms per ki social media ba ki khot mo. Lembah gini ti karar benai yu tang karar singi belayo kini snow. Karar kenta kilade tablut. Pimla banya buri naki. Dia saya pinta sailut ke jingle ha jong kani ka seng AITC All Tribunal Congress. West Bengal Haki State hang tak bisa champlain jadi ke parti bagi laban pediang ni. Saya siwe ngomong berkelin tapi kibon ru ki kidon ngana mla menong kibon ru ki kalong kumju kum ka kongres nomor tang hak mares Delhi suya per ba mentala khamjan habis kita ke ha ka AITC Meghalaya bat ke jinge trading ka bat ka central leadership kandon kum kita ki ba pihak benda kenjo ktin ya kamen suai di ka kami te semua kum no ya kata ne pla ya don ke jinge penbet ba perukom trekam jong ka AITC ka ya per ba ka To ina ya kren pang ka kongres mo mar kidon la ka jong ka perukom trekam te ngi abura mi kata ini habadi baka All Tribunal Congress ngiyo ban song mar khmat kum ni mengi song bat ka chairperson jong ka AITC Mamta Banerjee ko ong ïangi kum ni pi ap tre ha jong ka state dan monum no bola ban tuklar ya kam ko jong pi ban batai ba pi hable kum ni kum tai kidan ki constitution jong ka AITC bangila de pu bonum pin khen tangi kata Henry berbangin mantuklar nak kata kamdan, babin hapuan sekakal taruh kamdan ni kum tarjum. Kalau orang direct, kalau orang tang sikintin kalau, nakwa babin maintain ya kan disiplin. Te katu kejing keren ni, kalau ngam sisa, aka donut jong agong si orang belang, fidan dan ke disiplin, tang katai. Tiap fidan ke disiplin, di kanu ka kambang itre, ngangit kan yai baik yai tunti. Dan kami kata. Di penyepir di Kongres batka AITC. Tapi iba kendat kita komtrikam bede berdukusuk. Kamtam bede ber. Bora arti parti kita terima berdukusuk. Henry minta ngapit kani kaseng. Kada tresi syahid nam tahu dukusuk. Dik jinge fer kam dan tha namar ngi ke jing thmu ka jing kathong ka jing angunur ka dikajoi. Namta menteri nam tahu dukusuk urang ni cuki. Berkintiu ika jingim ke jongki. Walaupun warna ia ka imlang ke suk ka sain ka imlang ka salang. Jadi kata. Ia po keruhus berkhot kiti MDC Kongres. Kali cipoka AITC. Tidak not lagi ni iba kini ki MDC Kongres ang niapat ken poi lang. Seni bade ni long ka jinglong jongi ki khasi jentia. Je beri jongi ka khame pher. Shoto ha ka long meeting kilum lagi district te. Boy naman lagi konstitusi sausan konstitusi. Seni gam julong gumna. Ni le tang ha konstitusi lo jong. Jong. Minta kubu presiden ke deka kamram jonga. Bat ka leadership team jong ka AITC President Meghalaya. Ban krenya ki ban pinsoto. Dia bakwa ban wante unwan iken. Uba sungoba kami aha bar ka jumut ka jing perkajong lani jongka. Ti kanum nginum yo bakin join. Hindi kam lele. Kani ka platform baki raban rung ki pai bade. Tangki MLA MDC definitely itu kan nomor kararun yudan. MLA pada MDC. Hindi lata fikeni pai baki bobor balang kiluk long deki lak bunte. Hap pensoto itu.